Ich bin Gordana und ich werde eure Lehrerin für heute. Wir lernen zusammen Deutsch. Тема на нашия днешен час гласи „Ритът odnosno спасен“. Првата вежба која што ќе направиме ќе прочитаме текст кој што се вика Schüler rettet Wolf или на македонски Ученик спасува волк. Lest den Artikel aus der Zeitung Wer ist Tim? Вашата задача во овој текст нема да биде да ги разберете сите зборови еден до друг, меѓутоа глобално да го разберете текстот, за да можете да одговорите на прашањето Wer ist Tim? Односно, кој е Тим? Па да започнеме. Seit ein paar Jahren gibt es wieder Wölfe in Mecklenburg und manchmal brauchen sie Hilfe. Der Schüler Tom K., 14 Jahre alt, hat Ferien in Mecklenburg gemacht. Am Samstag nach dem Frühstück ist Tom allein im Wald gewandert und hat ein Weinen gehört. Er hat eine halbe Stunde gesucht. Und was für ein Schreck! Ein junger Wolf war schwer verletzt in einer Falle. Der Wolf war schon schwach und hat Hilfe gebraucht. Tom hat mit seinem Handy Hilfe geholt. Polizei und Feuerwehr waren nach 10 Minuten da. Der Wolf heißt jetzt Tim und war zuerst 3 Tage in einer Tierklinik. Heute lebt er in einem Wildpark und bleibt dort. In den nächsten Ferien will Tom wieder nach Mecklenburg kommen und Tim besuchen. Го поставуваме уште еднаш клучното прашање Wer ist Tim? Richtig, Tim ist ein Wolf. Gehen wir einen Schritt weiter und das mit unbekannten Wörtern. Сега ќе ги разгледаме непознатите зборови со ликички и нивните членови доколку станува збор за именки. Првата именка Der Wolf, волк. Во множина Die Wölfe, волци. Mecklenburg, das Frühstück, појадок. И уште непознати зборови Der Wald, шума. Das Weinen, плач. Die Hilfe, помощ. Verletzt, повреден. И уште непознати зборови Die Polizei, полиција. Die Feuerwehr, противпожарна служба. Die Tierklinik, ветеринарна клиника. Und der Wildpark. Продолжуваме понатаму. И тоа Lest die Fragen und sucht die Antworten im Text. Прочитајте ги прашањата и барете ги одговорите во текстот. Да видиме како гласи првото прашање. Tom, warum war Tom in Mecklenburg? Зошто бил Том во Мекленбург? Точно така. Tom hat dort Ferien gemacht. Тој бил таму на одмор. Еве ви исечок од текстот, каде што се наоѓа одговорот
на ова прашање. Der Schüler Tom K., 14 Jahre alt, hat Ferien in Mecklenburg gemacht. Второто прашање. Was hat Tom allein im Wald gemacht? Што правил Том сам во шумата? Што мислите? Richtig. Tom ist gewandert. Он пешачо. А тој дел исто така ќе го најдеме во следнава реченица. Am Samstag nach dem Frühstück ist Tom allein im Wald gewandert. Warum hat etwas gesucht? Зошто барал нешто? Што слушнал? Was hat gehört? Richtig. Hat ein Weinen gehört. Тој слушнал плач. А тоа го гледаме во продолжение од претходната реченица. Он hat ein Weinen gehört. Следните три прашања гласат: Was hat Tom dann gemacht? Што направил потоа Том? Точно така, hat mit seinem Handy Hilfe geholt. Тој повикал помош од неговиот мобилен телефон. Таа реченица во текстот гласи: Tom hat mit seinem Handy Hilfe geholt. И последното прашање: Wo ist der Wolf jetzt? Каде е сега волкот? Tim lebt jetzt in einem Wildpark in Mecklenburg. А тоа во tекstот ќе го сретнеме во следнава реченица. Heute lebt in einem Wildpark und bleibt dort. In den nächsten Ferien will Tom wieder nach Mecklenburg kommen. Завршната активност, откако го прочитавме текстот, ги разгледавме непознатите зборови и ги одговоривме на дадените прашања, текстот кој што го прочитавме, да се обидете да го напишете од минато свршено време перфект, за кој што се подсетивте минатиот час и го дополнивте со определени правилни глаголи, да го напишете во сегашно време, односно презенс, и тоа во вашите тетрадки по германски јазик. Ќе ве замолам да внимавате на формите на глаголите, да ги менувате по лица и исто така да ги заставувате помошните глаголи. Впрочем, за нив знаеме дека тие не се само потребни кога формираме минато свршено време, односно перфект. Драги ученици, се надевам дека овој час ви беше интересен. Ако е така, се гледаме во некоја наредна прилика. А до тогаш, чус!